Lakhipuronline puthok-saba December ki tang kunmathoi sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruipa Pao. Bharat Sangbidan ki makhada mitei na ST list yaurabadi Manipur da santi phangani haina World Mitei Council WMC na phongdokre. Tripura ki Sagnai Rabi AEB Sorokhaibam Gamini Chahi Asigi Sahitya Academy Award ki tamak khalakre. Kasar Chandam Lekaida Igi Khongul Libagi Thorom Pangthokre. Manipur Youth and Students Union Maisuna Manipur Lengak Puthakat Papongdorakle. Pauna Brajabasi ki Chahi Chamaga Marputra Suba Mapok Kumon Thorom Pangthoktuna Lairik Pongkre. Jiribam ki MSCB Amadi Nabar na Silangduna Financial Literacy Awareness Program Pangthokre. Amasung Manipur ki Hockey Sanaroi Susila Chanu Amasung Wusu Sanaroi Naurem Rosibinada Arjun Award Piragane. Hauzik mapungoi papau tabirase. Bharat Sangbidan ki makhada mitei na ST list yaurabadi Manipur da santi phangani haina World Mitei Council WMC na phongdokre. Manipur da thanipan sangsilaklaba community anigi irang asida mitei na Bharat Sangbidan ki makhada ST list chanbanatana state asida santi leiroi haina World Mitei Council WMC ki General Secretary Yambem Arun Mitei ki cherol amana haire. Wapamasi ngarang Guwahati gi Dispur Press Club ta pangthokiba Pao ki mifamda WMC na paumising da phongdokibani. Pao asina makhatari badi state asida security force lising hubutara na suspension of operation suda miyamdagi hena lumna yengli. Mitei singna India gi citizen ama oibagi hak phangbangam dana leiri. State amadi center lengakna yelhomi oiba mitei singbo onthok papibam amada hojiksu thambiri. Immigrant community singna khudong saba lauduna leiri. Masida lengak asina kariguma thabak amata tawba ngamdana leiri haina WMC na thadorokpa cherol asina haire. Matam sangna state amadi center na yengsil haudabadagi immigrant community singna laibak asigi national security da signarari. Masina maram oraga Bharat Sangbidan ki makhada ST gi lista athuba matam da chalhalabadi Manipur state ing tapa porakani haire. 8 महीना तक भी बीत चुका है, तब भी पूरा जो शांति वहाँ पे अभी तक नहीं आया, इसका जिम्मेदार कौन है? ये प्रधानमंत्री या जो हमारे जो मुख्यमंत्री या दोनों? सरकार कहते हैं 70,000 के करीब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रखे हैं, तो शांति क्यों नहीं है? वहाँ के जो मेइतेई जो कम्युनिटी जिसको जो एथनिक क्लिंचिंग की तरह इनका घर जलाया, आज वो लोग रिफ्यूजी कैंप में हैं। तो क्या सरकार जो है वहां के जो मूल निवासी जो मेइतेई जो है उनको सुरक्षा ना देके क्या जो कुकी मिलिटेंट्स जो सू जो कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ना एक्शन ले रहा है? तो क्या सू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वहां के जो मूल निवासी मेइतेई जीवन में जो दशा हुआ है कौन सा गुरुत्व है? ऐसा लग रहा है कि सरकार करना भी चाहते हैं तो कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारी मांग है जो मेइतेई का जो बेसिक राइट्स है, जो वहां के मूल निवासी के हिसाब से जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना चाहिए, वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जल्दी से देना चाहिए, तभी मणिपुर में स्थायी जो शांति है वो आ सकते हैं। नहीं तो ये जो प्रॉब्लम जो है सरकार जो दोनों तरफ जो खेल रहा है, अगर ये खेलते रहेंगे तो वहां पे स्थायी शांति बहुत दूर की बात होगी। Hojiki Manipur da laiba hojiki laiba ki wafam se wan kwaidi maru oiba tamdo ba adudi kari no ayo hojik relief camp da laiba masag mayum makai lai phung ba relief camp da lai sing se mayum da tawanan se makoi na relief camp da lai makai su se dum lai gane adu relief camp da lai sing se mayum da amtang hanna ba government na sin mena ta right like public ki dia koi always public की full cooperation नहीं government की intention government की willingness नहीं होती लेकिन Tripura ki Sagnai Rabi AEB Sorokhaibam Gambini gi Yachang Banang Hallo haiba Saireng gi Lairik Chahiya sigi Sahitya Academy Award ki damak khalakre. Sahitya gi lamda lemjaningai oiraba award asi phangba Tripura gi oinadi mahakna ahanbane. Saireng marfu yauba lamai chamaga kun panba lairik asi Tripura Bani Prakasani na Lising Anigatara Panda Pongkibani. Mahak Hauzik Paubada Saireng Lairik Ahum. Hanglakan Wahang Adu Bidai Kanglaipak Bidai
amasung jasang banang hallo saireng larik ahum masi fongkre Manipuri dagi Banglada handokpa Subramer Nirbachito Sutogolpo Torongo o Akas asina chingba larik sing su fongkre mahag lising ani ga tarada Kamini Kumar gold medal aduga lising ani ga sumna nipanda Laihau Tembi Memorial Award su phangkrabani Sorokhaibam Gambini Tripura gi Dholai jila gi Komolpur Boro Surmada lising maga chamapan humbutra mathoi da pokhi Sanskrit da MNE mahak hauzik Tripura Central University gi PG Women's Hostel gi warden ona thabak puri mahak na hai Tripura gi mitei macha ama oina award asi phanglakpata asuki mate kharaujai Sahitya da lemjaningai oireba award asi phangba si mahaki punsi gi mahiyale haiba wapam kaya phangdoki haina Tripura dagi RK Tarunjina paudam lagle mana asida kori gi plaque ama sol ama aduga selwena lupa lak ama yauri mathang chahi gi Mars ki tang tarani thoida New Delhi gi Kamini Auditorium da pangthokadaba thoromamada mana asi yanthokane Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Kasar gi Chandam Lekai da leiba Mahadev Mandopta igi khonguli bagi thorom ngarang pangthokre thorom asida potharaba oza N Modon Bapunami phamapu retired IPS Sarangthem Manaubina Mithunglen amadi ikai khomnajaba mithung oina Thangjam Brojen President Maipa Hodam Nanda Social Activist Awardee RK Biren Sana Binodini Sharma Thaunaujam Tonsingna chingba sagnairaba oja sing sarukjaki Chief guest ki warolda mitei nupi ki thauna lingjel amadi chahi taret khuntak tringai gi mamangda Barak Tampak asida leiramba mitei singi maramda marik chumba wafam kaya thambiki Kongset asiga mari leinana larik kaya sujen thoki tharomasida Manipurda megitang ahumdagi ngasi phawbada chatharagliba Kanglop ki irangda laikhidraba singi thawaina lairamlenda ingna chikna leirunaba minute ama tumina leptuna awaba phongdokhe ana matam kuina kasar si amutang chatna ba pujasi yamna kuina mang de lebni hogi bala sahi kya ma ne chakhre ado hantak lakpasiga honorable cm na sida lakpiram basiga ani je tungda mangda yamna mapa sana ba mo lei ado honorable cm na kariana thambi ram yada koda koi somda kasarom da landam tamna leikiba adagi maitei pangan maitei jenau sing ado bisibya sing tonga toma section sing ki leiribi sing ki apun manungsinaba pangalam semgat minabdo magi pandamni aduga makhatana aduga khoi gaju lakjari ba khoi gi ai loina jeri ba retire tawraba ana IPS ni maji amu judge oibani judge oiramadi amuka hojik kano simaji honorable CM gi makhada advisor oina RL kasarchi paije bani ma Naharol Khorirol Silup Assam Lakhipur gi sanglenda ngarang nungthil Manipur tegi lengbirakpa retired IPS Sarangthem Manaubi Allies Khoiran Thaba advisor to Chief Minister Arts and Culture Government of Manipur amadi Hodam Nanda social activist anibu taramna opagi thoromama pangthokre Thokjam Bishana namipama poiduna pangthoki bathoramda ahal ibungo Arambam Gorogopal amadi ingudam Sotis Center na daistapamki wahengbam binoina taramna opagi barol piki aduga Maifagi President Thangjam Brojena nungi oipa warol lanthoke thoramasida hujik oriba Manipur gi context da pung anirom chupna khana nainaki Manipur dagi lengbirakpa oja anina Khorirol da masana iba lairik khara kudol tamlamki aduga Khorirol gi maigi dagi su Khorirol gi chepong khara kudol tamki hairi Nongda laren pakam bathati the edi dagi ningthong ni phuma pan su bau charai rong pan matam si bau je sana mai ne ba ko je hindu leite charai rong pan ba sahi si bau da ma si ni phuma pan su ningthong ni sana mai ngak tani ajoke ba kalam Manipur se pamai bana garib niwajan tor soi bu sahi go madu bau ji kalam ko pamai ba si kan da rakter nate mana hindu dharma to ko te koi soi ji ni Hindu dharma ko to gas sal lanjat pe yadre se to pe yadre aram bai ten ka pe yadre thang tam pe yadre mai te je goi thang hi tam pe yadre Manipur Youth and Students Union Maisuna Manipur lenga pu thakat pa phongdorakle
CBSE da Kangpokpi amasung Churachandpurgi school kunmanga affiliation tawbada lengakna khanghodrabasu district ani asigi school kunmanga da CBSE na piramba affiliation sing kaktalakpada Manipur Youth and Students Union Maisugi Maiketagi Manipur lengakpu hainingai leitana thakachaba phongdoksari haina union asigi president Wahengbam Tanu Chanuna thadorokpa cherolamada hairi cherolasina hai Kanglup Maselgi tamthiraba lalgi mangoinana school khara affiliation tawraga लाल हौरबा मतुंग जुलाई की तांग कुंद्रा फावगी मनुंगदा एफिलिएशन तौकिबा लमदम मसिगी नेना तादबा चरांग नरिंगै सरक असिदा नारोंदा हुरान लानादा लनाई मियोय कुटपु खरा मानरगा अनिंगबा अपाम्बा पंगतौतो तौबा सि करमना चथखिबनो हाइना हंगले यामना कुपना लेंगांगना थिगतुना मरि लेनबा चेनबा सिंग मियाम खंगना लोगी ओइबा चेराक पिबियु हाइना चेरोलसिना मखा तारकले लोगी वांगमदा थबक तौबा सिंग चिनबुंग वाहिगी फजबा तोकलगा मतम चाना चेराक पिबिदुना थबक तो ओंथोकनानबा लेंगाकी पुंगनिंग चिंगसिलकले रूपमहल थिएटर इम्फाल अमदी GM पब्लिकेशन इम्फाल अनिना पुन्ना सिंदुना पौना ब्रजबासी की चही चामगा मरफुतरा सुबा मपोक कोमन थोरम ngarang pangthokre थौरमदा श्री M Joy IAS Commissioner Art and Culture Government of Manipur amadi Sri Mayengbam Akhoi Kumar retired professor clinical psychology RIMS na chief guest amadi president oiki Sri Loitongbam Brajamohan vice chairman Rupmahal Theatre Imphal Laimapokpam Lakpati Pradhan Guru Guru Gulapi Nat Sankirtan Academy amadi Laisram Memo writer and critic na guest of honor oibiki थौरमगा मरी लेना पाउना प्रजावासी अमसुंग खोंजोमलाल हाइबा लाइरिक अमा लोंगजम सोमरेंद्र अरुणना इदिट तौबा लाइरिक अमा सुफोंखे श्री M Joy चीफ गेस्ट ना हाई हौजिकी लूरबा मणिपुर की तानफम असिदा ब्रिटिश की मायोक्ता लांथेंगनदुना मणिपुर की निंगतंबा ngaknana पहोनबदा थवाइना पोंथा ओइखिबा पाउना प्रजावासी बु निंगसिंगबा हाइबसी हौजिकता यामनमक मथौ तारकले हाइखि थौरमदा नंदोलुवांग प्रेसिडेंट अमुकोसु थौरमगा मरी लेना वांगांखि नावरेम राजेंद्र सीनियर आर्टिस्ट रूपमहल थिएटर ना वहाउदोक अमदी तराम नोकपगी वारुल पिखि AC नेट्रेजिट मेंबर मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी ना थागतवाही पिखि त्रिपुरा दसु पौना ब्रजबासी फाउंडेशन त्रिपुरा अमसुंग पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ विनोगर अनिना कुसमनदुना पौना ब्रजबासी की चही चामगा मरफुतरा सुब मपोक कोमोन ngarang डिसेंबर की तांकुन अभोयनगर दा पांथोखि अभोयनगर दा अयुक्ता अथौबा सिगी मितमदा हिकत लेकत तमदुना इकाई खोमजखि अदुगा नुंगथिल की थौरमदा पौना ब्रजबासी अमसुंग खोंजोमलाल हाइबा लोंगजम सोमरेंद्र ना इदिट तौबा लाइरिक अमा रिलीज तौखि थौरम अदुदा पुथिबा वेलफेयर अमसुंग फाउंडेशन की थबुरन सिंगसु सरुक याखि हाइना अगरतला दगी फंगबा पावसिना हाइरे पनबैयाय त्रिपुरा दा मफम अनि अभोयनगर अमसुंग गौरनगर दा पौना ब्रजबासी की मितम खिंदुना लेरे हाइरिबन बिदासिदा गौरनगर दसु पौना ब्रजबासी की चामगा मरफुतरा सुबा मपोक नुमित पांथोखरे हाइरे जिरीबाम की बाबू परादा लेबा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक MSCB दा MSCB जिरीबाम ब्रांच अमदी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ना सिंधुना मणिपुर स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन MSRLM ना ngaklo piduna semkiba self help group kuntaret ki leaders singda nongmagi oiba financial literacy awareness program amangarang pangthokre thauramda MSCB Limited की ब्रांच मैनेजर अयकपम थोइबा MSRLM की डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर थोंगाम लेनन MSRLM की ब्लॉक मिशन मैनेजर वाहेंगबम प्रेमचांद MSCB Limited की डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर पुखरमबम सरतना मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुजाखि अवेयरनेस प्रोग्राम अदुगा मरी लेनना MSCB Limited जिरीबाम ब्रांच की ब्रांच मैनेजर अयकपम थोइबना हाइखिबदा लिसिंग अनिगा कुनमा थोइदगी MSCB ना MSRLM गा कुसमनदुना SHG सिंगदा लोन पिथरकपगी मतुंगिना ngasisu SHG kuntareta loan pithanabagidamag MSCB bank ta financial literacy awareness camp apang pangthoklibani पांथोकलिबा अवेयरनेस प्रोग्राम असिगी पांदमदी समाज असिदा लैरिबा नुपीसिंगदा थौना हप्पा अमदी मखोइना मतौ करमना बैंक तकी सेल लौरगा करमना सिंगदगी हाइबगी मतंगदा थौरमसी पांथोकपनी हाइना महाकना फोंदोखि 2021 दगी मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना मणिपुर स्टेट लाइवलीहुड मिशन का खुसमनरगा सेल्फ ग्रुप सिंगा लोन पिथरपगी
थोरम प्रोग्राम मतुंगिना ngasi Desember ki tang kun jai threbu minisda Jiribang Municipal Council Complex ki Mangalai ba Manipur State Cooperative Bank Jiribang branch ki branch Mangalsida ngasi supai yatana financial literacy program awareness program pangthokchen awareness program asigi pangdamdi apagi nupi singda empower to ba sakti pi ba amadi nupi singda pai sakamaina beng de logo de beng matam sana pisa kamaina singa de adu masagi semilo yum do kamaina develop to modage haigi pandam da koina msr ngulona na manipur state cooperative bank na apoi pandam si makhada apoi pangthokse भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 की मना फंगदब सिंगी मिंग लाउथोक्रे मणिपुर की हॉकी सानारोय पुक्रमबम सुशीला चनु अमदी वुसु सानारोय नावरेम रोसिबेना देवीदा अर्जुन अवार्ड पीरगने हंदक पुन्ना सानारोय कुंतरुक अर्जुन अवार्ड की दमक खनगटपदा मणिपुर दे की मखोयनी यावरकपने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ना बैडमिंटन सानारोय चिराग चंद्रशेखर शेट्टी अमसुंग रंकी रेड्डी सात्विक साइरास तपीरगनी हाइना लाउथोक्रे मनासी मथंग चही की जनवरी की तांग मापंदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना सानारोय सिंह द कुसिनरगनी खंगनजबामा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चही अमगी डिप्लोमा चही अनी की एडवांस डिप्लोमा अदुगा चही अहुम की बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स सी तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग साबा लोबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी आरएनपी कोर्स न चिंबगी अतेम मतमगी ओइबा कोर्स संगी तमक्तसु एडमिशन हौजरे एसएम देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तोबगी खुदोंग चाबसु थंजरी अकुपा मरोलगी दमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लेंसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो नुंगाइरबा पाव कासार फुलरतोलदा होलिस्टिक थेरापी सेंटर अमा हांगदोकचरे योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगटपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरीदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिनचिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगी तमक ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 ni अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना भारत संविधान की मखादा मितेना एसटी लिस्ट यावरबदी मणिपुर द शांति फंगनी हाइना वर्ल्ड मिते काउंसिल WMC न फोंदोखरे त्रिपुरा की सकनाइरबी AEB सोरोखाइबम गमिनी चाही एससी साहित्य अकादमी अवार्ड की दमक खलखरे कासार चंदम लेकाइदा की खोंगुल लिबगी थोरम पांथोखरे मणिपुर यूथ एंड स्टूडेंट्स यूनियन माइसुना मणिपुर लेंगाक पुथाकट पफोंदोरकले पौना ब्रजबासी की चाही चामग मरफुत्रा सुबा मपोक कोमन थोरम पांथोक्तुना लाइरिक पोंखरे जिरीबाम की MSCB अमदी नाबार्ड न सिलांगदुना फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम पांथोखरे अमसुंग मणिपुर की हॉकी सानारोय सुशीला चनु अमसुंग वुसु सानारोय नावरेम रोसिबिनादा अर्जुन अवार्ड पिरगने लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare